me kan ya na asma ka kire me say ade ma ati asem bia na me si da me hu me papa no be kire say me papa de sisi adbe de obo no me hwehwe no kura me hu no na me si o de on kire me no kire me kwan bia me nam so a me hwehwe no nti o kire me se me mra Kumasi na me nko apagafie na me kwa apagafie a me misa maame hema nti me bisa maame hema me hu maame hema na me fa masam ntu na ni me nyina kire ni say said ya mechire mu ya de kire mu nti mechire de kire mu no say ani papa ne former president Kufuor ya papa former president His Excellency Mr. Sana me friend no John Agyekum Kufuor and o say wo papa ne former president papa mpachwani ene papa say mo je say ye twa so ha former president ya yenim miminim ne ma ba akokra no ye actor wo mo ye giant wo mo soso wa pa na wa wo show ho a asem o kan no gidi say former president betimi ayo papa one ne se wo kwan bi so me pa cho betimi ayo papa wo se wo wani free din na wanya fie san ya na woni mo maame 39 years 39 me ma media metie ni ntem say one dia metie say wawu ba wo ma me film no wanya fie be san ma me film no na me nya 2 years say wanya san say me 51 years Abusia empenifo sese yekoda sori na yante asemfofo na sesa da no yechi na enrada awanwasem ye kokopie mu e wo Lawson TV so eno na adehye me de ba beso mu ni nyina ene se papa pinimu ya ne mfie no kwa ni me pa wanya mfie hia no be aduonum ba ko 51 years edi a woje so ene agyanuama wono ene kokopie mu e wo Lawson TV abra na maame frempoma atena dwam na woje amanfo ensem na wabo mu papa onante se ene san ya wo se ofi se enna ede ne ba asase su de ne maame ode ne ba ye wo owu ye na osenti ne maame de ne kwasem ne se wo ehunu na ne nana ne tete no ene se wo nana ne tete wa na opes den ne pese ye de ma wo eno na papa no eche ne nsem na wo kire se ewiase no dipa ba akofo enwo ba maame ne wo ye owu free mu no afi we bisa ne papa se ya wo ne papa na oduru ne mpani face na papa bi eti ho ache ne se wo papa wo no wo ni pakase pa wo man ga ne mu a wo de ase ne wo bre wasase so no bisa nse me papa ene wan ebusia papa ne koma na so edi akoboy ene former president John Agyekum Kufuor no na wo kire se ono ne papa no a oye agyanuama ne papa enti no was kokopie mu e wo Lawson TV na ode na desre ekoto wa mefrempoma anim na wo kire se abusuafo anase agyamfo emwa no na wontimi enkohu ne papa ya oye president John Agyekum Kufuor Ghana former president na ma mefrempoma ebisa ne se papa asama wo kan wo gidi number 20 saying bacho maame aye bacho fro saying bacho from Kwame na nuama nuama no pa de na de onam bacho asema de menam ni say me free bogoso na say me na na netina ye me na atina free me nkola ma menya 39 years nti menya 39 years no ana me driver nti mika heavy duty car tipa car na me ko fanwa na me de ba ekroma papa bia oni me maame ko school na o ka kire me se me papa aye sikani mpapa ye mbaka sie pa oba bi na de bia me sorry amanfo ka ana meka nti papa no kan sem na me mfanya asem nti a kire yi no na me ankasa me ko papa ne nchen na me ko bisa ne se me pa ne cho bebre e friend say so ni me papa on kire me nti ho na obeka kire me se e yabusu asem nti me nko me na ho ata me na no onka ba bi na me na ti ase nti me ko me na ne friend na ya wotwe nti me ko me na ne nchen me ko me na ne nchen ko bisa ye no na nkire ni me se me ofa ba ko e be ya adwuma wo railways e wo Kumasi nti me maame ba ho so obepe adwuma nti me maame ba ye no na obefa nyinsen na omo bisa na wanka nyinsen na asem nti omo bisa na wanka na me na no hwe no ma wo ye maame wo me menya afi ba ko busumi nsia ana maame dwane jame ma me ka me na ho no okọ Africus no odi yare ana de fi ho bae onya 3 months odi yare na fi ho bae nti obae na obewu ye nti mi amma me mpo mi nimu no so ye tuntum so ye kokọ de otie bia mi nimu no nti bra bisa me na no na me na ka chem se mi nkom ofa no that time so na me ofa no so aba pension e ofie na stroke mpa aye no nti mi kom ofa ni nchen ene ne kokọ na ase na me ka kire no me kan ya na asma ka kire me se ade ma ati ase mbia na me se da mi hu me papa
no be chere say mi papa de sisi adbe de obo no me hwehwe no kura mi hu no na me si o de on kire me no kire me kwan bia me nam so a me hwehwe no nti o kire me se me mra Kumasi na me nko apagafie na me kwa apagafie a me misa maame hema nti me bisa maame hema me hu maame hema na me fa masam ntu na ni me apagafie ben ya Kumasi de na wo kan wo Dr. Mensa apagafie e ho asam na wo kan Kumasi he ya na sanya bogo so asem ba Kumasi okay nti me dia kire e ba apagafie ho na mbeto maame hema so nti mbeto maame hema na me ka kire ni say asem no mpo no say de sitie no nka o me enko nchen na nka me nka kire no osi ayimfi asem no ye asema ayi nti say ebiti kwa na obey dance nti me nka asem no nti me ka asem ni na chechim ti say de me kan ye ayi no ana maame hema no ka kire me say obi sha me say na ye bo papa ni kire me na me say na papa no di e bo kire me no ye papa Kofi ene ye bo kire me nti me kan ye na maame no say oye mi ntwa so na okosoro ho nti me abranti bi ofie frena ata nti me ni ata no mra asoro ho nti me ni ata no kosoro ho nti e koye no ana maame no be ka kire me say papa Kofi no say ai chacha mpabo ai bi na aya me kwa makotena ne nchen nti mkota nchen o say okura me nimu ofie ha na de bia oba fie ha na me nimu asem ko a wo de bai na me so me fa asem ni na kire ni say said me kire mu ya de kire mu nti me kire mu de kire mu no say ani papa ne former president Kufuor nti ina ma ameno on pese obeka kire wo papa tie break hold on tobo madam tobo nyabo trema me ozo what saying what's me papa ne former president Kufuor yeah papa former president His Excellency Mr. Sana me friend no John Ajekum Kufuor and o say wo papa ne former president papa mpacho ani ene papa say mo je say ye twa so ha say wo kwa peja fie mu no de o ka kire wa ne say wo papa ne hwan former president enfie san ni mpacho enfie nkroni sabe no tie konwa so na no afie konwa so ena o ka kire so wo papa no na former president ya yenim miminim ne ma ba akokra no ye actor wo mo ye giant wo mo soso wo pa na wa wo show ho a asem o kan no gidi se former president betimi aye wo papa one ne se wo kwan bi so me pa cho betimi aye papa kwa ben so se de na mo make ka se betimi aye papa ni se nke asem no si ye no maame no nke se e bia mbe kan ye no o maame hu papa no but wa mama hu no ma di akire ono achi no me besin ko untumi friends chama untumi ho ama chama untumi efre papa no ni nua ne ba oye MPP woman organizer efre no nana ma women organizer ben MPP women's organizer nana mampoma okay ono so ko hu no ene se wa hu mpanifo na den na went me enhia former president na wote ha mi ko hu no na o ma oje mitum o ma me ko twa picture ono ankata ma me sika po ma me ko twa picture me picture e di command e di brain no okay say 2 weeks time memra na meti hu mai in 2 weeks no me bae no na ofre ma me bi wase mesi wa ba mimi minimo no okay nti na so papa kura unim no na so na anim na enwanwa nti me ofre ma me na me ne ka me ma me ne me kasa bisa me se me yatintin na me se me yatintin me mu yedu na me se me mu yedu obise bisa me se ma na o ka che me se okay what you obey or the asem ne beja me sister no na che se nka chiri no sister na ka che me but for that time na me free ho na me bae no me sister me friend na on wonti obi anka me friend na on fa wo se wani free adin na wanya fie san ya na wuni mo maame 39 years 39 me ma media metene ntem say nka one ga meti say wawu ba o ma me film no wanya fie be san ma me film no na me nya 2 years se wanya san se mo 51 years Entabusia papa ni amansam eno de akwakoto ma me from poma anim na papa no kasa na wo chrem na Ghana fo so tie se me hwe video ejina wo mani chen hwe papa no mu se asema papa yi kan die ne die emmem na so
say ya physical dey ni na wo papa ni hwene silent na nintem na wo sexy eyes kita no se no so wo sonwa ne tuntum a na say papa Kofi dey wekufo no ne photocopy na e kamia ye say akwa copy mtinya Ghana for se we dey nyame adom papa no wote ase wo free mu ye papa Kofi nso dey enim se wo peni penti papa yi e be ka asem sei e dey ato ne so dey na yenko na papa wonum ye na dey na test bi empim ne ye hwesa asem of pay e kan e no kra busunya we e ya manfo adwencha wo mo kire after say video be to monten so mesrew na wonso waja wo dey e wo comment ho e dey amam na fe when me subscribe button so e too much gh ya kan na fa be won kan wo sa no upload ni to mo pe won first person ya won sa get me akabi all the social media platforms so ko wa e also too much gh wo subscribe no like ya share ama wo nwe bi nso enye bi ahwe that good enemy din makra